Bale bakhoze FM njalo ngolesibili sukwase ke samukela kiTheku imeya yeTheku umhlonishwa ukhansela uSiril Xaba ohlelweni lethu lasikhona masukume sakhe iTheku sibonile ngesonto ledlule uNonkosi eHoly Timber ke bekade lambela ama project amakhulukazi ahlukene eThekwini lapho kuye kwatshalwa khona ke igidigidi zeimali lezi kusizwa ukuthi ke kube khona inhlelo zokuhambela indawo ezifana noConubia Housing Project ngolesithathu ukuthola isixazululo kubantu abasahleli eindaweni zesikhashana kusukela ngezikhukhula lezi sake sayibona. Uma uzophinde futhi kasitsheleke ngenombolo entsha yeWhatsApp chatbot yophiko lukagesi ukwenza kube lula ukubika ngeinkinga esihlangabezana naso. Nonkosi njengemfondwelo ukhona ke namhlanje. Nonkosi asikubingelele sibonge ithuba lakho okhosini Angibingelele Shandu, ngibingelele nabalaleli bokhozi kumasukume sakhe iTheku. Namasukume sakhe iTheku kwasebenzeka kahle nangempela sonto ngizule ngithi ngiyakubheka sikhuluma kodwa hayi ubanjelwe ngoba uphisi. Yebo bethu besibhizi kakhulu kule mpela sonto njengoba kade ureport nje sike sathi savakashela inqwaba ema project ahlukene lapha edolobheni yabo lema project kume sihlangene ke Shandu alinganisela la ku 227 billion rand azodala ke amathuba emisebenzi la ku 300,000 yo manje ke besithi ke amanye seqalile ukusebenza amanye ayasetshenzwa amanye ke imali yakhona ke izofakwa ngokukhulu ukusheshsha. Angisho nje ukuthi enye esivasha lezifethu ile ekuthiwa igiba business estate ezofaka imali elinganiselwa ku 1.9 billion rand. Ilapha nje uphuma ePinetown ngaseMaran Hill emva kwe-testing station lapho and enye izoba lapha phezulu eCato Ridge i-dry port leyo sizama ukulungisa isiminyaminye esilapha kwichweba sivula lapha eCato Ridge izodlala imali la ecelwa la ku 10 billion rand lo project leyo enye sike savashela indawo lapha ela emanzi Mtoti Lovo leyo ila kuzothola khona ama-parts emoto ngoba imoto manje silanda ama-parts phesheya sizowahlanganisa la sikhipha imoto sesithi abeze bazozenza la eThekwini bazokwakha khona ama-parts lawe sowasebenzisa-ke ukuhlanganisa esakhe imoto ukuze kuvuleke amanye amathuba emisebenzi la ngaphakathi edolobheni esivale ngayo-ke mfowethu inqakanqaka elapha phezulu kuthiwa isibaya coastal development leyo u23 billion rand ilethe izoletha inqanqathela yesitolo idolobha ngaphakathi kwedolobha izoletha amahotela izoletha izibhedlela nesikhungo semfundo ephakeme mawufuna ke mfethu le moto engahambi emgaqweni othule engahambi emgaqweni namahambo lesencane emfishane uyoyithola leso sitolo sobe silapho ke so sidayisa khona imoto ke so lo ntuthuko lengikhuluma ngayo ka 23 billion rand iyosilethela nje amathuba awu 70,000 omsebenzi ngizama ukuthi ke lapha edolobheni abantu sibathela ngothuli ukugugi for sure hayi gugi for sure la ngempela and ngijabuliswa ilekho because indaba yemsebenzi ihlala ekhalwa ngayo unyaka nonyaka akuhlali kukhona isolution mawubheka isibalo sabantu abawu 70,000 asikhuluma into yokuganga mfethu ingakho sithe asiqinise ukuvukuza sikhulisa umnotho wethu njengoba dubona nje abavakashi abaningi bebekade beletha edolobheni and business balo ezingaphezulu kwebalo bekade sike saba nazo kusukela kwaba khona iCovid lapha eThekwini indlela yokuvukuza umnotho wezokuvakasha nawe ifaka imali lapha edolobheni and imizamo ke umkhandlu ozama ukuhlangabezana nabantu abathi sesifundile thina esikoleni ingane zethu za graduate nama degrees kodwa asinayo umsebenzi sithi sihlangabeze ngokuthi sibize sinqenqe osoziboni bazotshala imali kuvuleka amathuba emsebenzi inhle kakhulu ngiyafisa lapho umuntu sivale ke sibheke indaba
indaba mangiyaza manje ukuthi kuhle kakhulu lento ichazayo ukubona ukukhula kutshala kwezimali eThekwini njengomasipala omkhulu ngoba phela labantu abaningi la bathola khona amathuba emisebenzi ingane ifundele zakwagoda kodwa ihlele emakhaya nakho kade ukhuluma ngendaba yakulesithathu ukuthi kunohlelo olukhona lokuthi kumele uhambele indaba yasekhonuphi ngenhloso yokuthi uphuthumise uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lwabantu abakhahlamezwa zikhukhula ebekade lokhu luhleli lubhekiwe ukuthi hambe sifikelele esiphethweni sakhona nabasahleze endaweni zasesikhashana yini into ongasichazela ngayo oyihlelile kulolu hambo ukuvakasha kwakhe ekhonopia nanokubhekelela labantu abake bathinteka ekhukhuleni njalo mfethu yabona lapha edolobheni sisakhahlamezwa zikhukhula iminyaka ilandelana ya gugula imizi abantu bekade behlala kuyona abanye balahlekelwa imiphefumulo baqoqo laba bayade beguguleke imizi abebekade igugulekile bahlaliswe endaweni zesikhashana and manje ke sesitheke asiqinisa uhlelo lokuzama ukuhlalisa labo abahleli endaweni ezesikhashana njengamanje ke ngizobe ngivashele indawo yaseKhonopia sifuna ukwakha imizi eminingi lapha eKhonopia cishe izobala lapha ko-20,000 sesiqalile njengoba wazi ukuthi i-development iyaqhubeka lapha eKhonopia kodwa manje kufanele sihambise ngesivinini ukuze sibakhiphe laba abahlale endaweni ema-transit accommodation and iyona into engizitha ngoyibheka njengomeya ngoba uma ungazibheki kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi umsebenzi yahamba i-contract kade yama noma yasuka kwi-site ngenxa ye-problem ethize manje sithi-ke cha angabi njalo asihlanganisa amakhanda njengohulumeni sibonisane ukuthi imaphi amasuku amasamasha esinawasebenzisa ukuthi sikhuphule ispeed sokuletha usizo kubantu nokuthi abathola uphahla laba bazadinga uphahla Thema ngiqala ngathi ngizwile indaba ezimnandi zo WhatsApp chatbot sabuzana nesikhathi zamanje osikhona awusinike isithombe ngawo meya ngaphambi kokuthi singidedele ukuze umuntu uma enenkinga kagesi akwazi ukuyibika same time kuyo lo WhatsApp lona nanokuthi ngizwile ngathi khona into ehlelekayo ezothinta imbokodo nanokutshala ithuthukiswe ekutshaleni kwayo ebizwa ngeproject itshala nathi Ngiqala ukucela ngaloko ogcine ngako itshala nathi esilekelela khona abantu besifazane ukuthi bakwazi ukuthuthukisa amakhono abo sibalekelele inyanga eziwu-12 loluhlalo njengoba ngisho itshala nathi kumele uthi nje ube neminyaka u-18 kuya ku-35 siyakwazi ukuthi uma une-hectare silibiyele and sikunikeze lokho okungakunikeza kona okudingayo ukuthi ukwazi ukwenza umsebenzi futhi ke sidinga ke nabantu ke abanesipilo njengenani noma seminyaka emibili ngoba sifuna ukubona usiza umuntu oyisiza yena hayi nje ozohlezi nje uyovuka ngoba ebona usizo lo muntu lo ufika athola imali angabe sakwazi ukuqhubeka nomsebenzi abantu bakithi ke sithi abaye lapha eMbumbulu esikhungweni sikaSizakala ngoFebruary ngo-10 ngomhla 12 kuFebruary ngo-10 and noma baye ngo-10 mhla 17 kuFebruary eBester Hall noma ngomhla 18 ngoFebruary ngo-10 baye kwaMagaba eHammersdale bazothola lonke ke usizo noma babheke lapha ke kwiwebsite yethu itshala nathi .co.za and bazothola ke usizo okugcina ke mfethu le chatbox kunenamba entsha esikhiphile esithi 064 yes 761 7930 uhlelo oluhlokelelwe le chatbox ngoba abantu bakwazi ukuthi bethule imbono yabo and noma bazwakalise ukwenama noma ukujabula kwabo ngendlela esibambisela ngayo kugesi indlela yokuxhumana phakathi kwethu nama customer ethu ngoba a satisfied customer is a paying customer sibonga kakhulu mfethu sibonga kakhulu maya ngingazikhatha masekho kodwa ngiyalithatha leli second lot sizakhuluma ngaphambilini besikhuluma ngodaba lwamabhilidi kodwa singabhekile itheku zonke indawo othola ukuthi abantu esegcina yancola sehijackwa ngabantu akhona itheku lisaqhubeka nokucleana indawo ikakhulu point
Yes mfethu kunohlelo okuthiwa inner city regeneration ngoba uma sifuna ukubuyisa ozimboni bazo investa ngaphakathi edolobheni ndikuyadinga ukuthi sihlanze sibuyise wonke amabhilidi aduna aseqalile manje ukubuyela kubantu ngoba sifuna ukuthi sivuselele idolobha libe njengoba wawulazi mfethu sakhula lapha mofika lapha edolobheni so kwenza lokho ngokubambisana. Siyabonga kakhulu Libeka isikhathi sakho. Thank you so much. Take care. Siyabonga kakhulu bambelela Khosi FM isikhathi sambe singasavumi kodwa sithiya singabe sawushiya lo mbuzo ngoba abantu bethanda bekhuluma ngawo bethi bayifisa indawo zabo ukuyibona uhlelo basisukume sakhe iTheku. Ngikhubuza kale number ke ngizokukhubuza into eziwu2 bakithi bantu besifazane nanti thuba livelile neminyaka u18 kuya ku35 leli ngelakho tshala nathi umnotho omningi ukhona emhlabathini. Nombolo yakho umhlawumbe iwebsite ithi www.tsalanathi.co.za wathuphinda thumela i-email uthi info@tsalanathi.co.za khona ke ikhungo ayibalile mhla ka12 mhla 17 mhla 18 kuzohanjelwa kuzona kodwa inombolo ke leyo zobisiza ngeinto zethu zikagesi i-chat box leka WhatsApp ithi 064 761 7930 064 761 7930 ngohlelo masisukume sakhe iTheku.